Siyabingelela bathameli emakhaya. Igama lami nginguSiyabonga wakaKhumalo oqhamuke endaweni yaseHammersdale eWood Glen obekade aziwa kakhulu ngegama lokuthi ungumtala endaweni la ngikhulele khona kakhulu. La khona uSathana bekade ithumbe kakhulu ke impilo yami kakhulu ngezidakamizwa. Izidakamizwa ngiqale ngo1997 ngimncane. Almost 20 years ngibhema izidakamizwa ke kuningi ke ekhaya bakuzamile bezama ukuthi ngisizakale ezidakamizweni bebuka ingane yabo uSathane ehambisa ngejubane elikhulu eyisekufeni kodwa ke angizange ngize ngisizakale. Mangingabala uhlobo lezidakamizwa engiyisebenzisile ke ziningi kakhulu. Ngasebenzisa uhlobo lesidakamizwa elibizwa ngeMandrax olibizwa ngephilisi ke abanye ngolimi lasezweni babethi ingidi. Ngabuye ngasebenzisa uhlobo lesidakamizwa insangu. Ngabuye ngasebenzisa uhlobo lesidakamizwa utshwala ngoba notshwala buyisidakamizwa. Ngabuye ngazongena esidakamizweni esinzima kakhulu ke ekubonakala ngazuthi isona esizogoqa umhlaba kakhulu entsheni kubantu abalingana nathi nabangemumva kwethu. Uhlobo lesidakamizwa olibizwa ngokuthi iwunga, iheroin, abanye bathi inyawupeke. Hayi ifike yaqeda ke ngempilo yami ngoba ngagcina sengiendapha nje senguhlobo lomuntu osebenzela abantu ngeimali encane o50 rand ngithwala izinsimbi ngiyona nje yonke into ongayicabanga umuntu ayenzayo uma efisa ukusatisfy lento asuke eyizwa ngaleso sikhathi emzimbeni wakhe ngoba kukhona lento ebizwa ngokuthi arosta le eyenza ukuthi ufica abafowethu beme phakathi kwamarobhothi becela imali abanye bephansi kwamabridge bebelala khona abanye ufica bethwele insimbi la ngalishisa be-scrapyard abanye bafica benza umsebenzi ongayitshela ukuthi ungenziwa umuntu ngenxa yesimo ke nanempilo umuntu asuke eyiphila. Umuntu waendapha ke esephila leyo mpilo engayitshela ukuthi umuntu angayiphila ngelinye ilanga ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngigcine ngingasalali ngisho ekhaya endlini ngaphakathi ngagcina sengilala etoilet sengikhiphele ngaphandle ukudla ngangikhishelwa ngaphansi kwebed lagathi sometimes ngivalelwe ngisho esangweni ngenxa yempilo ke engangibaphilisa yona abantu basemndenini wami. Kodwa I remember ngelinye ilanga umfowethu engangade ngidla naye izidakamizwa engahlangana naye engasayona lento engangade ngimgcine eyiyona kodwa into eyisiphuma emlomeni wakhe kwasekuphuma nje uJesu kuphela. Wangikhothela ivesi eliku 2 Corinthians chapter 5 verse 17 elithi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha wathi bheka okudala kudlulile athi kodwa manje sekuvela okusha. Futhi ngampela ngabuka ukuthi ngiyamazi bengiphila naye eside isikhathi sizamile kakhulu ukuyeka izidakamizwa kodwa asizange sikwazi kodwa wathola usizo endaweni ebizwa ngokuthi iseJerusalema ehlanzene kuyisenta la khona uNkulunkulu kubonakala esisebenza kakhulu ukukhipha abantu kakhulu abacwile ezidakamizweni kakhulu esewunga nanoma isiphi isidakamizwa ongasicabanga uNkulunkulu uyabasiza abantu ke esebenza ngale ndawo kodwa kakhulu kulesi sewunga okuyisona esigqamile kakhulu kulezi insuku. So ngagcina ke ngihlangana nabazalwane labo baseJerusalema la uJesu afike asiza khona impilo yami yafike yaguquka. Namhlanje ngingubaba uKhumalo, nginomndeni, ngishadelwe, nginonkosikazi, ngaphinde futhi ngaba umfundisi. Into engangayitshela inhlobo ukuthi yayingenzeka empilweni yami. Impilo yami ngangiyibona kuyimpilo ezophelela emgaqweni, ngizofela ejele noma ngotholakala esigangeni ngiyifele. Kodwa namhlanje noma ngiqhamuka emphakathini abantu bayamangala ngenxa kaJesu osebenza endaweni yaseKittorish eCenter la khona uNkulunkulu esebenzisa inceke yakhe uBishop uMaphumulo naye uNkulunkulu amzuza eseyindaweni ezikude ngoba uNkulunkulu usebenzisa abantu abakade bekuleyo ndawo ukuze azokwazi ukuthi baphinde balande nabanye. Namhlanje ngiyakholwa ngisindisiwe uJesu nje wayisiza impilo yami egameni likaJesu. Amen.